Amakuru yo mu karere na Afurika tuyahereye ku myigaragambyo idasanzwe yabereye muri Kenya na Afurika y'Epfo. Iyi myigaragambyo idasanzwe yateguwe n'abatavuga rumwe na leta yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri Afurika y'Epfo na Kenya, aho ibihumbi by'abaturage biroshye mu mihanda bamagana ibibazo bitandukanye biri muri ibi bihugu byabo. Muri Afurika y'Epfo imyigaragambyo yateguwe n'ishyaka AFF ritavuga rumwe na leta riyobowe na Depite Julius Malema, mu gihe muri Kenya imyigaragambyo yateguwe n'ihuriro Azimio la Umoja ry'umunyapolitiki Raila Odinga. Muri Afurika y'Epfo baramagana izamuka rikabije ry'ibiciro, ubushomeri mu rubyiruko, ibura rikabije ry'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi. Bagasaba Perezida Cyril Ramaphosa kwegura. Ni mu gihe muri Kenya Odinga n'abamushyigikiye basaba Perezida William Ruto kugabanya ikiguzi cy'ubuzima gikomeje guhena muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika. Ikinyamakuru Citizen dukesha iyi nkuru cyatangaje ko muri Afurika y'Epfo abigaragambya basakiranye na polisi yoherejwe mu mihanda guhangana nabo, ku buryo kugeza ku isaha 5 ku isaha za Kigali hari hamaze gutabwa muri yombi abasaga 80. Muri Kenya naho abigaragambya bazindukiye mu mihanda, ariko polisi yari yahageze kare ku buryo yaraye no ku ngo z'abayobozi bakuru ba Azimio la Umoja kugira ngo batabona aho baca bajya kwifatanya n'abaturage kwigaragambya. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa agahinda kenshi guverineri ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constantine Ndimariri y'amahanga ashinje mu Venezuela kongera kuvura imirwano muri teritwari ya Masisi no kwigarura utundi duce nyuma yo kubeshya ko yahagaritse kurwana n'ingabo za leta. Uyu musirikare mukuru avuga ko kuwa gatandatu mu gitondo mu Venezuela ateye ibirindiro by'ingabo za leta biri mu Pati, Kabaya, Nyabibwe, Bare na Nyamuzimu byose biri muri teritwari ya Masisi. Lieutenant General Constantin Ndima yijeje abaturage ko ingabo za leta FARDC zitari muri Kivu ya ruguru gutembera, ahubwo inshingano ari ukugarura amahoro. Lieutenant General Marcel Mbangu ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngabo za Kongo yavuze ko hari ibirindiro bya M23 bari kugenzura ibintu agaragaza nk'ari insinzi. Umutwe wa M23 uheruka gutangaza ko hagaritse imirwano ku mugaragaro usaba ko hakurikiraho ibiganiro na leta ya Kinshasa. Icyakora nyuma y'amasaha make M23 itangaje icyo cyemezo, yarashweho na FARDC imirwano itangira bundi bushya. Yaba uyu mutwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bashinjanya kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda asaba guhagarika imirwano ku mpande zombi. Tuvuye mu karere katunyarukire kuri Central Africa, aho kuri iki cyumweru mu mujyi wa Bambari abashinwa 9 bishwe n'inyeshyamba mu gitero cyagabwe ku kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro. Meya wa Bambari Abel Machipata yatangaje ko hari abandi bashinwa 2 bakomeretse, gusa ambasade y'Ubushinwa muri icyo gihugu yirinze kugira ikitangaza. Abo baturage b'Ubushinwa bagabweho igitero mu masaha y'igitondo kuri iki cyumweru tariki 19 Werurwe. Ntabwo inyeshyamba zagabye igitero zirabyigamba, ndetse inzego z'umutekano nta makuru arambuye zabitanzeho. Central Africa imaze igihe mu mvuru n'umutekano muke guhera muri 2013 ubwo imitwe yitwaje intwaro yahirikaga ubutegetsi bwa François Bozizi wari perezida w'iki gihugu. Amakuru yo mu karere na Afurika tuyasoreje kuri Sudan, aho General Mohamed Dagalo yagaragaje ibimenyetso byo guhatanira kuyobora iki gihugu. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare muri Sudan, General Mohamed Hamdan Dagalo, amaze kwigaragaza nk'uri ku ruhembe rw'abashaka kuzajya ku butegetsi muri iki gihugu binyuze mu nzira ya demokarasi. General Mohamed Hamdan Dagalo ayobora ingabo zibarirwa mu bihumbi mu mutwe witwa Rapid Support Forces. Uyu musirikare mukuru kandi yigwijeho imitungo ikomoka ku mabuye y'agaciro, akaba n'uwungirije umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi bwa gisirikare muri Sudan iri ku buyobozi bw'igihugu mu gihe kirenga umwaka gishize. Mu minsi mike ishize General Mohamed Hamdan Dagalo bakunze kwita Hemedit yatangiye kugenda yitarura abagenzi b'abasirikare buhoro buhoro arushaho kwegereza abasivili no kunwana n'ihuriro ryabo muri politiki. Ibi bishobora kumugaragaza nk'umuntu ukomeye muri iki gihe cyo guhererekanya ubutegetsi binyuze mu nzira ya demokarasi. Mu by'uyu musirikare mukuru atumvikana na bagenzi be harimo kudashyiraho itariki ntarengwa yo guhuza umutwe w'ingabo ayoboye n'izindi za leta nk'uko byemejwe n'amasoko atandukanye. Gusa mu ijambo aherutse kugeza ku mutwe w'ingabo abereye umuyobozi, General Mohamed Hamdan Dagalo yavuze ko batazarwanya igisirikare cya leta, ahubwo yavuze ko bazagirana ikibazo gusa n'abashaka kugundira ubutegetsi. Elias Dushimimana, B+ TV i Kigali.